بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وبعد إخوتي وأخواتي أبلينكي يا إسلاما يا خنتورا خناندا وتاجر تم مرتخي سنو بقربي يروتنا نسينجي الحمد لله رب العالمين كن وقا ربين على خنان أي سجل رسول أي جناسن جرامي أكاسي كن وقا جناسن جناخن جنة فالمجا توري دراني خنو بيسر ربي نوغي سران تنقا duraan illee alaala teenyee yaadaa turre gaa inshaallah sheekh keenya sheekh Luqmaan kana wajjini akkasitti rabbiin achi nu geesse jimaan achi illeen kun akkana fakkaatan duraan biyya jimaan jiruun seene beekta kunoo kaa oromiyaa jechuun karaa olii san daraniin baana hawwataa lammaffaati akkasitti kunoo kaa gandi keenya illeen haala kanaan akkanatti tattaa'u jirani akka ajaa'iba du'aa jirra lafti tun kunoo lafa teenya tajijjiga gadhaan dusanii jechuuf hin jaa sheekh akkasumaa akkasitti kunoo gaa inshaallah viidiyoo yoo dheereessine gadi lakkifamtu asuma dhaabbannaa haala kanaan achi jirra jechuu barbaadeeti.